on sorry beam. We will now meet me a bon pew. So sorry, I be a rain in the home. Obedient and 9. I bet you home say Obo ni mu na ente ya tete yen sa ene ye 9 e de egu achi say sebe ye mmobo ye ntimi nya hwe nti mu de mumra na se si ya o makam ya tede yen se beboa ye ho ahia wo sebe obi ni ho no ma ntesu kokko eni nanum ye jai ni atifita mu jimi wo man num dodo mu jimi too much moa party ben pa nim nyansa no mo dwene wo man esetena o man enkanko o man puntuo na baka chese kumia ni enfem papa enfem emra emedie kunya so se bu nuani din kwase asem akuno party ben o man ben na sare yebet mesi country ben na sa statement yebet make a free political party say youth organizer num ni e jare no enam ho ye china na kwotoro na asema de china na asane nam ho ye mfane nkokoto mfane nkotum ye mana bosu minsi ya kura no koba such a thing no different person and kebium and now on participate na menim ye say police IGP dan parliament so no on hwe masa ankwase asem we enkoso enough is enough mama she said it say mo person mo say the whole Ghana mo na within some mutim e ban atimdidi a matu sike system no mo social media man krofo say enkrofo ni ekufo da tem mu ehufi maye bia amma musika na hye nso emfa enti say die ma plan say obi bia onam no beka chiamoka na wo obi bia onam so a true mahamanti obefa ba ana etu e de be bono no nyame betu 2024 about to cry ento nyame emma 2024 about to cry nyame beto because adia nyankopon aye no ebro madene menti ase so say ye wo political party bi wo man aye na ye se ye practice democracy na se me no nete ana me ye bibi ana me na me wakunya so na se wo mpe mamamu me dwumadi a me die woni nyi ho a the only thing is say obebobo mabu ano obekasa kire ho yie na obekasa woto mutirim na onwa ya den ato aba e de tia say party no se gwakufo de wo mabi eti moto aba no mayi na shinchen na mo di obi a mo free say ono de after all ba pa sebe o wo betumanya ade a mo hwehwe bia e simple we de nipa da sani say me de me nyɛ saa o na emom ye hu sese ka se ekoto aba no ne de kokromoti akoto aba no clear se ye to aba na ye ntimi nyi power nti no mu refi om hu se efie biara na se wo se ya no mu refi om hu se sa jimi no mu jimi no ye ne yenim nyansa ntimi ya trase di na so mo de ba ye betima ye de sensa ya no mu nim nyansa jimi se emra wo man no mu nti no sometimes no wo ye bibia na wo de oni atofo no wo su nyansa omun kai win na as a political party na baby amere me de bia me kase enti ko jo pon kroma onabo extra o wusunum ne if say aban lawyer panifo again na mo ye pa o Ghana mama my so disappointed of especially ko jo pon na say mo ko lawyer law course mo ko practice ye no ye hu fa so bia mo de bo ban no aban lawyer pani ye hu for so bia boso so a wo gisike hu ne dikeke yes me ba mo so bi because ye hu say boso eni ko say kitia mo ka be boso be isia because ye hu for so bia mo di aban ku for aban chi no aban de say on there eduru ba bia ono ayi forgiveness ntino na bra bon sa na be obia ye na no ja no but mo ka na ho as lawyers ama kontitie as a law na munim Ghana mra na nye ndo ba ko na ka o edipa bebre Ghana ho kwakwase bi se friend of yawo se kufo do kunipa Kevin Taylor Frema ene obia bie na no a radio stations na manfa betra se okunipa nwotwe ene de ba power
na mote ho se hwe om saa muntimi fa munsi obia enfo obi enkodi na mra no just ability mpo just 1 seconds na nka ye nna comment ye ahode afatumi ana mo ba ne nyame apane se om no otu om so ka na omo amho om ho no masa kunkum om ho no mu wia no ma shift blame no to the NPP government. There is nowhere in the world that you better aba na ni party no to we need power no eseme mu masa kunipa for happiness na aba ono na from no o jubilate no asan kunipa for jubilation what be that at this NDC pe ana omutimi kasa asim we na sa ton krofo trim na kojo pon kroma ne aban lawyer panini mu amuka bi ebe mu di na chi no mu di na chi saa ye hu faso di bia o man no enya wo so nisika mu gidie ye hu atese saa dia ba mu we abeye no serious allegation wasenka by this time kesenka police ache no ana we nyesi ye chena ko busina no asem asen ja no mo chi no mo ko no asem no mo sen ja no betra ase ade be chi no gina court ni ya prosecute straight to his home saa dia we awaye no hwa wose wo mo ye wo mo sua no mbe ko so ye enti ekese abri biara aye beto ba bia no ombopo epo we wo omadwim but omo ya na tia fa so na this year de omo training kwala mabunu o ka hye ni nua etimi se wokohye NDPP ni na so yo ma ba mpo na odi nkwasi asem a bofa ba aba no se afa bon trim ku no se wo setu afa tu bon ne ku no because you person we ni power omo ni mindset bia o se obe we ni power nti se sebio ne papa ne ma me kra we cross no na okuno na de kire se NDC mahama power ope so te se be ya mahama ba power keke wanka se NDC o se mahama ebe ba power na se uwo sankrofo we wo man we mu ne ani se nipa we mu rete na mo from ho aban lawyer mpanifo na mo from ho defense information ministers fo mo from ho atitirifo na mo ntimi ntua na mo bia mfa sa de we na mo hwe o mo saama masho mu guzo ka ana kufo de kuni pre ngotwe akufo de kufu ama ase etwa na eguso mo spread asem no entimi si wo bie mo fa wa akopɛ make example na de ya na yema pufu me tan se wo bi so force akosi onipa na court no na kufo de so dimrika hyew wo se munya no se isi hu no so ya to wo di nkra metikare madwa no munya no nko munya no ene ye ne munya no nko ene ye ne munyano na onko ene wo ne ti sei won mu de wu se wu na ku nipa ye free se to aba since 1992 ebesi sabre abato bie nipa wu abato bie ni wa ya to aba wo Ghana nipa wu ye but won se wo wa penso ni nipa wu ye to aba we si da ba ye na enim a me metima kire obebre enso no won mu ye nkwala to fefi we be ka kire wo se apart from what ben so na anipa wu nipa no so ewu no so ahwe so a o se wo na wo bo pass nkuku o se de be ya obetimi e de wi ni power enti mane ma kire evidence keke so wo adwen we wu o ma we nu nkofo we tirim nipa fun we gina ho no mo kan kwase asem we ya sebe o hwe ese du nkatia e betimi be gina mi manim so ne me ko 101 me kuno flat ese du nkatia metimi bon pa on so rebim we wo gina ho metimi bon pew so sori a ebia oban ne ho obegina nan abegina ho no mo se obi ba wani mu a na se be ya tete yen sa ene yen nan e de egu ya ti se be ye mmobo ye ntimi nya hwe ntimo de momra